Eye n'Ensoko TV oboroso bw'umugusi. Morigereria bw'Ensoko TV n'obutukubonde obuyakikimwa bwa gatano na rimwe asomotinyo gatano na gatatu mwaka bw'echele fivera meronggebere gatano na rimwe nokugena kwane buna kwagendere bya aserit kurigimana bwege gwakore lit kuliago ase enchira erendonge na sense moyende nogendere tukubwatia mirobere yonsi kurwa chinsa 12 cheke mambi gwekera bodiga chiarege isato chia bono botuko chia Afrika ya mochainga kyuko enyorama ya ase enchira yo gwekerano unaberega kwariganigwa amura basaki baitu nabariki baito aserit kurigima kwenekia una na enkwe manyore ayagendrete ayaitire na wega yarache kubwatia tusangaso bwamo wetera senchira yomutanda gwekerera sensemo ya YouTube Ensoko TV na boigo nambia mu wasiliano kunya gwetera nsabwo igo chaka gutuma ujumbe ya genyenge go chakira bono gwika omwerio eriane Ishmael Mogere na boiga sensemo yende ya kabire oyoko konya ase baria batabwatie ukonyara gukuigwa eriaye Salome Onyoni asensemo yekimanyerero. Nigakoro kwa Salome kerugo togosabo kwa beratari Salome Onyoni woso omochakano obutko bwa bono omoyega ase ense moyende omoyega bwoko bayenya baria bane basiria amagima wetera gose gweterwa gokune kwa neriraba imehye kenyoro ya chinche egwodi ya kyabanyora ense moye bunge ya Barabwe County ya Nyamira nigwekeranirwa ase getige skuru yoboroso ya Isincha asomo yego yo abrai ao nigo besoke na gusira chinkecho abo asebatebire nigo bagocha kubabwatesia ase amasomo nonya nigo abarayibande nigo banyora libaga na kuralia omorembe nabo igo gwakera ekoko eganga ya Daktari Freddy Matiangi kuboria oburai obonene bwense buno musekeito Vincent Monda agotumanya asubwagari bakorwa amagomba babene gocha sechinga chiri abasiria bamwabo niga barayabo baikirana segeti ekyo balire chira cyo gusira chinkecho oyo no MC kure wodi yaitibo Lameki Onyancha asaba bane bakwete naro yomo oponerete obeire kerema takunyara gukora kindi gavana no muchumbosera kimogokonya ababandi peni mumanyo ikira na incho yu tigarete onyarete koba moyo ngomutumirande 10,000 erinda nyare achanyare kugura kende aranyare kuragira kagosira engwana yayo muskela Lameki Onyancha nigo muskedi ukimasira kuri ward ya township nere aene kirikoreresia enka yoli authority we kuraso mubasokano yo na gotigerwa chingoma chintindi uyore moyo tigara bono beire kerema kamorikane gatigire kogonga aririko ja komoera dinero bana kuzibaziko mwabo oso yure moyo bono tigara nechi familia chitinde inye lero toko ni ababa kire family ngonye tigara chiribu isato so I'm living in 12,000 nonye nabo omugafana we county Nyamira omuske amosinyaribo nigo nere arokiria marigaya gochase chinkecho abwase alireira yo gocha kobabwatesia enkwana boigo nero mochumbe we bunge ya Borabu muske Patrick Osero atebire narwe egetoro kiaya gocha sabana bali bagosoma kura chinkecho Baribare secondary azekiro mochina bongolo mwana yomo Mokori school umwana nara gurukunga bini mugeira ungundi igarenzi je secondary umwana nara gurukunga divina ke muma ungundi nerenzi ja
Valentine Maria Nyaega Endiba, Thomas Nyaribo Gesego Makairo, Aileen Mora Gesego Kisi University, Stephen Nyaribo Kinanga Rongo University, Nomoerio Samuel Nyaribo Nyairo Uridio Oga. Abana una watorentaga. Toba konye, toba sire, toba sabere, mbaje kukunda jingoro munabaita bagakorire. Oyo kuriga baseneta bwe kaunti ya Nyamira Adams Mochenwa nigo nera irere baga na kubolia abantu banekie bachorire abarayi bara bakonye. Ekina ngokwana omwako gojangu akatori chikura. Inumo manye tabarayi moja kwa chikura, ibobono kindly tikatochora abarayi bamanye tegasi yabo. Komenta nayo oyo kuriga obokapana bwe kaunti ya Nyamira Duke Ombagi nigo aboliri abantu basire Dr. Fred Matiang'i aso choria banene bole mutwe abwasate abire rigati gashagwa na bwente gusika umugusi. Rigiji, you must respect Fred Okengo Matiang'i. So you cannot come here to intimidate us. We want to tell you, if you want to give us respect, we'll give you respect. If you will disrespect us, we'll also disrespect you. So you must respect the Omogusi community, also our son, Fred Okengo Matiang'i. Asenkwana ya Commissioner Ben Momanyi nigera segetire balia bali kurasaba mu buryo bwo kurwania serikali batike kurwana nalyo baraikiranie kerenga kere mutwe. Kwa hivyo as united opposition tumeambia hawa chama wote waende wajifungie mahali walete candidate. Tukianza hii tutusiane hapa, tutusiane pale, hakuna mahali tutafika. Tunajua and we believe in the united opposition. Iyo peke yake ndio itatuma Kasongo nyumbani. Omwana siasa Morara Kibaso nigera atebire ukorera kwae chinga chire na magombo chiakanwe ne serikali asomo basokano yo banyora. We expect, yani tunatarajia, yani ndobwato koganyo konene, that these families basirira abantu babo, they will be compensated. They must be compensated. They will be compensated. These people must be compensated for the loss of life yenye ilifanyika kwa project ya serikali. Vincent Monda, Ensoko TV. Asense moyende University ya Kisii nigo ritko lya rero yarigania egekaro ky'umuntu wavuge Swahili erigokonya ase obotumeki gukora gusegokonya gukora obotumeki iguro yo gwikirania amaunchiriro yekerero babotani kurwase orugongo rwa Afrika ya mucha ase kiombe gya Chakama bakuragwa no mukonyi bwomo chancellor we University ya Kisii Professor Nathan Ogechi nigo bayerero buya buge Swahili ase gwikirania amangana yengencho amange engana ya iruchinguru n'abakwaniri bonsi gati yabo omogeni omonene w'isikoritko lya rero Professor Chacha Nyaigoti Chacha abo ankyo nigo mu waziri w'ekisemi imeyense Julius Migosi Ogamba akagere kura omurubiri uyo ime ya University eyuburo musaketo Petro Elmachini agotumenya sobwime kidumu na kisidumu Kiswahili ni masumu ilo tuletea ilo waua Nasi University ya Kisii abasegi karo kya manyikuru wa State University imeyense baumerana erigo sanga igoro yobu yabo gutumeko mono wege Swahili erigo karobotuki igoro ya monchero yekerero uyora no mukonyi mu chancellor wa University ya Professor Nathan Ogechi uyo kwanere igoro yo murobiri yo. Ni kongamano ambalo linazungumzia mchango wa Kiswahili katika maendeleo katika enzi ya kidijiti au kidijitali na kongamano hili litafunguliwa rasmi kesho na waziri wa elimu, lakini leo tumebahatika kuwa na waziri wa elimu kutoka gatuzi la Mombasa na makala elekezi 2 kuu, moja imetolewa leo na Professor Chacha Nyaigoti Chacha. Kwa hiyo ni kongamano ambalo kwa mara ya kwanza linafanyika katika chuo hiki na ni kwa namna moja ama nyingine inasaidia katika kuhakikisha kwamba chuo hiki kinaendelea kutoa mchango sio tu kwa taaluma bali vile vile katika maendeleo ya kijamii. Asinsemo yoyo mwa watani abo bomono wege Swahili oyubo igoro mwaziri w'ekisemi me county ya Mombasa Dr. Mbwarari Kame
nigonera ganire Kiswahili kusiko mneme nwende onse yuera enchira yekerero. Kila mmoja anafahamu kwamba lugha ya Kiswahili imepiga hatua kubwa sana. Kwa nini kama waziri mimi niko hapa? Ni lugha ambayo kwamba sisi kama Wakenya na Afrika mzima kwa jumla inatakiwa sisi wenyewe kuienzi lugha kama hizi. Tafiti ambazo kwamba zimefanywa, lugha kama hili imeweza kuingia katika mifumo yetu ya kidijitali au mifumo ya kidiji. Sisi kama Wakenya na kutoka Afrika Mashariki, hii ni lugha yetu, inatakiwa iadhimishwe. Tukiiadhimisha sisi wenyewe, na hakika bara Afrika nzima na ulimwengu mzima watakuwa ni wenye kuiadhimisha lugha kama hii. Tuwapongeza. Profesa Chacha Nyegoti Chacha yorengo mugani bweskurichikorerero nigonera ganire Kiswahili kogendererwa imeyorongorwa Afrika ya mocha unomonum ya. Nimefurahi sana na nina hakika kwamba taaluma hii ya Kiswahili lugha fasihi na isimu ni taaluma ambayo inaendelezwa ilivyo katika hiki chuo cha Kisii, na tunashiriki wote kushuhudia mafanikio ya matokeo ya wale ambao mnaishi na kusoma katika hiki chuo. Tuendeleze lugha yetu ya Kiswahili, taaluma yetu ya Kiswahili, na hatimaye tuweze kujivunia kwamba lugha hii ndio lugha tunu ya Jumuiya ya Afrika Mashariki. Kurengana n'umunyakirogo bw'ekyombekeho Kiswahili Afrika ya mocha gya Chakama Dr. Juliet Akinyi nigonera irokoboko ekigori gya Gen Z utumike mitandao kugenderia Kiswahili. Kwa sasa tunaelewa kwamba tuna kizazi cha Gen Z ambacho kila mara kiko katika kina nafasi nzuri ya kutumia teknolojia kutushinda sisi ambao ni wakongwe. Kwa hivyo ni kwa njia gani sisi kama wataalamu wa Kiswahili tunaweza kuwasilisha yote haya ambayo wanayasoma pale waweze wakayapokea kwa lugha ya Kiswahili. Hilo ndilo jukumu letu kama wataalamu wa lugha ya Kiswahili. Asibono Dr. Karina Simwe korwa kiombeki gya Chakama mbo igonera buri rugongoro Afrika ya mocha gukebwatire Kiswahili goro nako getumika kuigenderia. Kama Jumuiya ya Afrika Mashariki tunatakiwa kuwa mstari wa mbele katika kukuza na kuendeleza Kiswahili ambayo sasa hivi inatambuliwa kimataifa kama lugha ya maendeleo na lugha ya diplomasia, lugha ya ubunifu, na kwa hivyo kuna haja ya kukuza na kuendeleza utafiti kupitia asasi na vyama na vyuo vikuu kama ilivyo hapa katika kongamano hili la Kisii. Abwange ni mwaziri w'ekisemi mensi ya Kenya Julius Migosi Ugamba araraige ikarekyo. Kuripotiria Ensoko TV Kuraige University ya Kisii Chepethuel Machin. Museketi Petuel Machini asoko hargani robot urukurase county ya Kisii yasense mwende abamenyi borogongo rwa Gusii niko babori gukwerikia asomuroberi w'abachenu mwenyekaire buna sha irikonyo robokora lyo buyachingaki chobobwene kagukwana muri kyo monene bwa mangana yobwererania bwa mangana na bwego ni chinchira chekerero gose ICT Steven Isaboke chingakia yetarire enyagitari ya Nyanchwa Adventist kubwaterana n'abanyagitari ba Mauga ba Mairura Foundation kurensemo ya Texas nigo baikirania hari tukolya mwerio asokorwa bobweni bwabusa ono mwako wetu tubachire muno mwigwa mutendi bw'enyagitari ateba umusiyo na abatenerete ewikeye gesa Jumatatu bakarara ramisi barra abarwaire 2500 ubuskrini koragose bare berwalete ange 400 bakolekana babwate uburoiro baka bali babaru 40 ntwaita machi ward twarra bali ba akunye kuwena oyo gutimoka bagogete sana nyakiga sia koliringi yabakonyiru abandi babiri myaka 13 abandi myaka 12 abandi myaka kaka baumire bakarana kamana kande kalenga kasinini ayete bone ijara keringe yete uranyara uje gukina ubete trauma atanyara gutwara obare mu buri w'umuntu egente kenne to bate abantu baito fasolo mbiyamoneze foundation ezo yakwanya abantu baito ze myake aletire binte binge sana ambaibere tote abantu baito berike se sha kizi kaunto bono iga sha abantu bere chestete 1425 just insini ini insea 1500 bere chestete kizi kaunto mata abantu bere 1 milioni ibere igo abantu mbaro bandi batere register mune toro ne wodi gali bali bere kresha yabakonyire sana because kerubi ligete antelas mu wakani jibe sinyi keru wakole ministers ndibaba taya ayi premium yao 600 kusemi 3 7
kejua kanore ime umuntu narwara na umugaka na umongi na umwana uko na gitari bagokonya wikeya abantu kiri bibere na 500 barorekanire nande asabu sajeri ya 40 ya kwani ayine genteke nene kera ntuma itinga bona igori ryo bobweni wali abere rimwe konyore gashini iga gokorosa abanitari barure abo de from America batumie chwe yabo ba sacrifice kinga kichabo bakire kurwega seyo gosobo bweni go ubosa nege kene ndipenda kubatenga mbuya mono na nyasaye ndre ko basisini na buna piyesi ataba usoto wa kirese kagi tukabuya mono kera nero yaba eteri bagaje gocha gotokora onye ndyarenge bwanchirana na baromba arenge gocha gocha ikabachi license takire license medical company takire ikabanchira chichuma kiri abantu babire baitu bakubekera ubusa kigaita support kibaka bazete mpaka kikaye kicyana rego konya abantu no kenteke leto ko tebankelinga abantu nabange bachase medical company nabiko nyarekana ngo ambaro bako nabiko nyarekana ambaro batebi ko bache nange kenteke neto ko batebi bune nyagitari kelinga obo weni wobo mbuli koera na mbewe ye mairura babekire batotigire maiga tugendere ko gendera nekeyu bakekaro nande baraira no mwako go chinyase garanti so abotogende to ya abantu baitonga onye gwachi kase medical company nande tonyole tiko konyu na kwarengereti bado nabo gocha gocha none kero bachire abanya gitari baito begamba korore ne gutakira operation imba kokorere wetira ase sha UPS yakwanire goro yaye surgeon by training. I'm based in Dallas, Texas. I have the fortune of being able to run this foundation that actually provides care to the underserved, and we have strategically chosen Kesey as one of those counties where we're able to do our work. So we're just grateful for that opportunity. This is our third year in a row here where we're actually running orthopedic medical camps, and this is the first time we were dedicated to just one facility here at Nyanchua Athens Health System. What I would say, now that we're concluding the camp, this is the last day. We've screened, like Mr. PS said, 2,000 patients. I think personally, my team, we've seen nearly 400 of those. We've offered a lot of non-surgical treatment options for common conditions that involve the hip, knee, shoulder, hand, and foot and ankle. We've also performed quite a wide array of orthopedic procedures. We've done multiple hip and knee replacements. Our hand specialist has done cases that involve the hand. When you were doing your tours, you saw the kid that had a contraction in the hand and had a successful release. Asense moyende magega yo mona chebina omonene menso musubati Martha Koome kuigura ikigambiro ke municipality yo muchibo songo ritkure Jumaine wiki ye nigegati yabayigereri bobwene bwa mwanya bantu ba mwakerembya asuko kigura irigo konya baria bakunererigwa ebina bune byamaremo imeyorogongorwa gusi korengana na Bishop Nemweli Mumanyi oyure omwigereri bobwene bwa mwanya bantu gose paralego nigo chinga kichiboigo aruro kubolya gose abolire baria bonsi barachikugajana na ibyo kubikora no bwene no bwasioko Chief Justice najeta igachete esauria bantu achandikire ebina byagendere ngora ebina byichuire court asangi nchabantu bali n'uburonge bwabo n'obumaene bwabo ikagera Chief Justice agateba iga igontegete abagusimo ego buronge bwino n'obumaene bwino naenda agateba iga uburonge n'obumaene bwino ngo bae court ikorukwa GAR Justice Alternative Solution kera gusise ita abantu bakosoye megondo forcefully abantu basoye megondo babajititeina abantu basoye megondo ba intermendel bakabanyo agitaito diti joba kora ba miga babora ka ba miga jintakana baba uro megondo ekero montata etekote bone yen criminal kwanyora batebina yaya sivo nakibo twanyorire koti egoja gukora both criminal and civil at the same time igona go sababa kuziba mito igongo batebuno mu Rwanda riyo boronge no bumaene bwo igoro no bwensa bone koti ya kirengi ya bali baetwe ekoti ibagambe naende mo meru no bo chancha no bokora
mukore emirimo buya erinde abantu bari bakunererwa maremo omonto agosoa omogondo bwa omonto ne chinguru o intermendel orosi title deed omonto obetiteina otanga omonto gokore egasi omogondo obo chibeneficiary chiachandeka ata associates bachandeka bono no tore nje nonde mune paraligo mu human rights nonde bono etoje kubwatana ne koti eye tokonya abantu bami Chief Justice Omo DCC we sub county ya Burabu Michael Kioni ni gori tukolia rero araige ikaro ni byombe gose ne byombe arakabere bya boda boda ebyo bya kore gose bya bere bikorekana gutwara gututukano igoro yoburayi nabo igo emerubiri yabo ase sub county iyo nigo nonyena byombe bibere bya twara gutaigwa na igoro yo kuigurwa we CBO ye sub county iyo ase baganirigwe kubwatia lichiko lya kubwatia machiko aliyabekire nabo igo ko enekerigwa okubwaterana nabo bisabo borendi eriko eneki omochoko ase sector iyo yobosombi. Kwa majina naitwa Michael Kioni, Deputy County Commissioner Borabu. Wale ambao hawakuwa hapa leo, ningetaka kuhimiza kama ni leadership katika hiyo stage ambazo wanaoperate under ziko na leadership, waweze kufuata sheria za kila stage, waweze kusikiza viongozi wao katika kila stage, na waweze kuhakikisha nidhamu imedumu katika hiyo sekta ili wasipitane na maofisa wa sheria. Pia tumeadvise ya kwamba wafanye very closely with our offices, especially law enforcement sector, ili kuweza kuhakikisha ya kwamba the members hawahusiki katika vitendo vya kufanya uhalifu, because we know the bodaboda sector ni sector ambayo inaweza tumika kufacilitate incidents of insecurity. Rero DCC naturangiri gocha igora ocha gotorekebisha magoso gitarengo ntwarekebishana chairo nero tigara kobe chairman ya Burabu sub county enkima colleagues abantu ngamba appointed ku mbaria mbatagereko to ko bisiende yonsi ase Burabu ase sector yaito ya bodaboda igongwa grande chairman ito monene Mr. Orindo karibu sana asogotoreto murembo rengo muchando osokorekebisha mangana ayo ababuya sembeo Marieta Bernard Orindo chairman yo machore bwa county ite ya Nyamira agwa sabantu baito be sector to bajogete buya because kere sub county unatoleiga nebwate association iyo being registered ebwate chi account na ndo twate beto mone chinguru ko bona se itimini singa abara ibons bingona ko request to lenga chinga kibago cha korangerikwa monso buni advice yaito jenwa yate banga neta ko support sector mono na beta kirenga abara ibande bonsi pineno kama konyora lirube na inwe to support igona botoko te banga rango chiko na gweta round nga ngobora imboburuka ini buna mono sector yani gaiga aseburabu ntu amajete kuigwa akambe ogete akutwaja go sibinga sector yechogete buya agwa somo chairman ale chairo mugire igona na serikali ekero yarigereria nabo yanyoranga ansiasa ichine chiguni chiasore kono kobange bintu byabo na inde chiguni nchiakano igase sector nebwata machikae na inde natoka endera kubwati ikotika tubwatera nebune sector na inde kero mundu tigejoke kero mundu na materi chiko Magega y'omubunge w'ensemu ya Kitutu Chache South Anthony Kibagendi kubwatuke nkwana abwigoro na yabwatikaine n'obachoro bonene bw'omwaka ogocha bw'ensemu ekomereria serikali omo chief officer ase county ya Nairobi Geoffrey Musiria nigamwire neri Kibagendi na kurwa okuboria guchiase enyombo y'omugusi koba ribwerimo gukwara kurase omuchio Nairobi Musiria nigo aerere buna enyombo y'omugusi nigebwate omubaro monene maminchanaria akorariwa buno omubaro bw'omugusi nigore omoke asatebire ngaki yaikire gochamo esabari eganirie chake n'abarayi bonsi erikoba ase omochoko nane ntete go advise my brother Kibagendi igoro namege tie statement mna ebisa kwebike agatobarera ni memno mogusine gasakwegeke ege ntonte tabantu baito bamayene keiga omogusi tarige sakugeke omogusini ntutore namba ibera sense ya Kenya neri nabantu baito bari scattered
ya ikira sa tubwene to kwanza kukwana bona in terms of our numbers ndobwate enough numbers to ikaranza to negotiate with any leader. So Mheshimiwa Kibagendi, you should go out and withdraw that statement and apologize to the Gusii community. Ekerogo teba mna ntubwati numbers ige minute togo cha kubaruna abakuria tobaru mnaba nubi tobaru mnebisa kwebye bike biri bitari go ikaranza mesa ya negotiation table biko bangwa. Wono igasto ikere ntobwate numbers chigo ikaranza chi negotiate with any other person, any other leader for a share as in say ya Kenya. Wono iga we don't beg. Ndobwene tikwanza kweberera na kwanza kusaberera. Wono iga tuikera tubwate chinguru tubwene tagwetenenera. Omo Gusii bono iga tubwate numbers. So I wanted this message to go out that wono iga mnebisa kubyenda kwebanga. Aba ikoyo mbabwate kiongozi kiabo baenda kwebanga menga yabo. Aba Gusii mbabwate kiongozi kiabo baenda kwebanga menga yabo. Abaruya mbabwate kiongozi kiabo baenda kwebanga mega yabo. Nani gendongo batebe atwaro musimamo. Mo kwenda kwa gachomo muronde mwati goyo minere gaenda kogu mweso kiasale mwakwana statement yoko muita mwama koira na somo omo muroyo igondo moruya ngomo konya komatenere ni inunere. Oyo ino mote inuno yo ino. Njetini mwana siasa bata ngo kwana mna mona gaiko Nairobi gaiga. Na teba iga. Onye motete kwa gacha kwanza kara gacha oyo mino ko runyomba. Tali na mwaro kana mugaso emore no yo mino mambi more no rionde mwabere bono tangatanga eriru tatebete aruge tu tangatanga bona byongozi bya Gusii mwazo ko batangatanga twaro musimamo yomo agacho yo mine nyomba ya ino ko Gusii 20p to chamo ndobwato mugaba na Simba Arati ndobwato mugambi Matiang'i na tene no president ndobwato mugaba no Nyamira ndobwate ji senators ndobwate majority leader yoro soro ndobwate all the leaders bachore ko Gusii karaira nanga mobege ntekemo mobe defined mnegesa kukyomo Gusii abo kabira teyo Jubilee Daktari Fred Matiang'i ni agenderere nchiri yo kurigigo sirwa aseganga yaye yo kurigia ekerugo kyobra ibwense asobochori obonene bo mwako gocha ase county ya Migori engakietara eyuera aserituko lya kabere. Matiang'i nigo asenkwana yaye akwanira yabwatikaine noboremi imeyense mono ase ogokeania osogokeana kwibirengo byerigesa ekiokera chikwirera ogokeana kwendagera egatia barai baria bali amonere asetare yo ngamona Jeremiah Kioni umubunge wensemo ye bunge ya Kitutu Masaba Cliff Mbanegisairo mo senator Richard Onyonka umubunge wensemo ye bunge ya Kitutu Chache South Anthony Kibagendi amona barai bande abwo bagenderere komochia oburai bwa Daktari William Samuel Ruto. A historic crisis in food shortages. Sababu tulikuwa na shida katika kilimo, mambo ya mahindi. Ukiangalia North Rift na Central Rift ambao wao ndio kama bread basket ya Kenya, crop failure ni kama 70 to 75%. Kwa hivyo, kwa yale magunia tuna consume Kenya hii 48 million kila mwaka. Mwaka huu huenda labda hatutafikisha 200 million. Tuko na deficit karibu ya 28 million ya magunia ya mahindi. And in a few days time, kwa sababu hatuna harvest, tutaanza kuhangaika hapa kutafuta chakula. Wakubwa wa nchi hii badala ya kuita watu State House kuwahonga, wakae chini wapange mpango vile tutalisha watu wetu when the crisis arrives. This government is focusing on irrelevant things, bribing people every day. Rais kazi yake ni kupeleka watu State House kuwaonga kuhusu uchaguzi. He is more interested in his survival than the life of the people of Kenya. Sasa kazi yake ni survival, apite kura ama aibe kura, aonge watu. Mheshimiwa Ruto, you are the president of the country. You have come to Trans Nzoia, Kitale, unakula mashamba ya ADC. Unakuja hapa Buitembe, unachukua shamba ya wananchi maskini hapa Kuria. Ukitembea kule Sotik, ukienda kule Kericho, mashamba ya chai, umebeba mashamba ya chai, unakula na hiyo. Wewe utosheki bwana. Harambe! Harambe! William Ruto, hatuwezi kuwa na orphans kwa sababu yako. Hatuwezi kuwa na widows kwa sababu yako. Tutakufukuza na sio tafadhali, ni lazima.
hii mashamba yote itarudi kwa mikono ya wananchi. Kama unataka shamba, enda ununue shamba pale pembeni ya shamba yako pale Sugoi. Shamba ya Wakuria, achia Wakuria. Shamba ya Wamasai, achia Wamasai. Wewe uliita wazee wa kijiji, ukawaita kule Nairobi, ukawapatia pesa. Uliita mashek, ukawaita kule Nairobi, umewapatia pesa. Umeita leo watchmen Nairobi, umewapatia pesa. Lakini mimi nataka kukuambia hivi, wewe William Ruto, umeharibu uchumi wetu, umeharibu elimu, umeharibu afya. Pesa yetu unaiba, unapeleka State House kuhonga watu. Tunakuambia hivi, sisi haututishi. William Ruto aende asiende. Nayo buna enchire ya muyo gusira oboremi ase abarimi bekemerigie chae nigo mosenete bwi county ya Nyamira Kongo mugeni haborire committee ekorigereria oborimi netugo koenekia gose kunenkia igoro yakemerie kyo asa abarimi bakonachwa chikilo kagokwana kurwa ase amagache senate ni gasabire getambukire kyo kerichiko kuimukerigwa abateneri balia bakonyorekana na mamocho yokonacha chikilo anene mono ase county ya Nyamira neria Kisii. Rise pursuant to Standing Order 53-1 to seek a statement from the Standing Committee on Agriculture, Livestock and Fisheries on a matter of national concern regarding moisture content deductions from being imposed on farmers by tea factories. Mr. Speaker, sir, moisture content deductions are reductions in the recorded weight or value of agricultural produce on the basis of alleged excess water content. In a circular dated 9th of July 2026, the Tea Board of Kenya declared the deductions of alleged surface or systematic moisture from green tea delivered by factories to be illegal, fraudulent, and a malpractice. Noting that Section 21 of the Green Leaf Quality Guidelines of 22nd January 2026 already provides for natural moisture variations through a green leaf to made tea conversion ratio of 20 to 24% depending on prevailing weather conditions. The Tea Board therefore prohibited such deductions and warned that any factory engaging in the practice would face legal action. Mr. Speaker, sir, despite this directive, some fraudulent tea factories, particularly in the counties of Nyamira and Kisii, continue to unlawfully deduct approximately 0.5 kilograms from every delivery of green leaf tea, unfairly reducing farmers' earnings and undermining confidence in the tea value chain. In the statement, Mr. Speaker, sir, the committee should address the following. Number one, a county-by-county breakdown of the number of tea factories affected, the tea factories involved, the quantity of green leaf subjected to moisture content deductions, the estimated financial losses that has been incurred by farmers, and the period during which the deductions have been made. The committee should inquire into the long-term policy, regulatory and oversight measures being implemented to strengthen transparency and accountability in the weighing, grading, and payment of green leaf, protect tea farmers from unlawful deductions, and ensure full compliance with the law by all tea factories and their management. Arakurwa se county ya Nyamira no Senator Kongo Mugeni amonchirio asoboremi bwemesi igo ababogen ogosirwa magiga yomo nogeribwe bunge nene Moses Masika Wetangula kumerana na baria barabagwatani ase ekemeri gosa soboremi bwemesi imeyense abo asba kwanere aliaganire kokorekana irikoreta amaunchirio ao ase oboremi bwekemeri kiemesi na boigo abarimi kwanekina abarimi na barabukonyora bale engere na boigo ense kwenyorera asobwagari. I didn't hear you mention what is also choking the revamped sugar mills is reckless importation of sugar. Yes. And you, if you are the apex body, you must spiral back to the farmer. If the mill is milling and selling, the farmer will be paid. If the mill is milling
and piling sugar are not selling, even the 1 week payment routine will collapse. Because he has to mill, sell his sugar, pay the farmer, pay his workers, and meet his obligations. So as you speak about registering your body, gazetting your body, also speak loudly about protecting the industry, so that we do not have some rogue traders bring it, because the reforms that have been done in the sugar industry, in the next 1 year we should be sufficient in sugar needs. We should even export sugar. So on behalf of these farmers, we would rather be discussing over a cup of tea which you have money to buy. Yes. But we cannot discuss when you don't have money to buy. Yes. Let us protect jealously and guard the money from the sugar development levy. That issue of crops amendment bill, Honorable Speaker, I had spoken to you before. Please stop that bill. Let it not move to any destination until we are okay. We are okay the way we are. Let these farmers process the issue of SDL in the act as it is. So kindly, my prayer to you, help us from your seat not to move that bill to any other level. Yes. Otherwise, I'm grateful. These members, we know each other. Support us, Honorable Speaker. Hii Sugar Act ambayo imekuja is one of the best we've ever had. Hatujawahi kuwa na Sugar Act kama hii ambayo to us, especially at farmers with disabilities, we want it implemented. Na ikikuwa implemented, it encourage all farmers equally, especially with the levies ambazo zinafaa ziende kwa farmers kusupport sugarcane production na infrastructure. Na pia the 5% ambayo inatakana ikuja empower the community about farming sugarcane na to empower even the youth. Asense moyende chingaki okwebanga kogendere tubusi bobochori obonene bomwako gocha murawe kiama kia DCP Rigathi Gachagua nigairere bunense mwe kwamerere serikali nabo igo amangana batke nuko baga chingongo ge siasa tukuri guchikobao korende kire kiama nkebwate obusi bore gotenenia hamurwanirwe rwekergo kende gyonsi korende asekergo kyobra ibwense goikababe no murwaniriri oyomo iri guchikonyora obobui ukwana kurwa wa munyoro nigo boigo agendere komochi serikali ya Kenya kwanza ase ogokeana which passport imense ase akwane rigoro gose asa akwane rigoro yobotumeki bwechibesa chiganirgo tumekwa ase ogochirosia ne serikali. Na mimi nataka niseme hakuna zoning katika area hii na Kenya sisi hatuna zoning. Ile kitu hatutaki kupigania ni ya rais peke yake, tunataka tukubaliane. Kiti ya rais lazima tukubaliane. Tuzoe mtumo. Hii viti ingine ya governor, senator, women rep, MP, MCA, hakuna zoning. So wewe kuja, weka mtu hapa Nyeri, weka kila pahali. Lakini watu tayari wameamua chama yao. Wameamua hajaamua. Wameamua. Na wananchi ni watu werevu. Hii vyama ya hapa Mlimani ni karibu 30. Karibu 16 wamenitafuta usiku nasema tumesikia umesema utamuomba Justin Muturi atuite pamoja, na wamefurahi sana. Sisi tunataka wale chama yote ya one term ya hapa Mlimani, Muturi atuite zote, tutengeneze coalition ya hapa Mlimani ya vyama ya one term. Na kwa sababu tumetukanwa na Duale, tunataka tukubali hiyo jina. Tunataka tuite the Heina Coalition. Wangapi wanapitisha Heina Coalition? Sasa my brother JB, please convene all of us hapa Mlimani. Kwanza tutengeneze the Heina Coalition. Mafisi wote ya kukula Kasongo na kumutafuna na kumumeza. Kasongo akuliwa sikuliwe, atafuniwa sitafuniwe, amezwa asimezwe. Sasa watu ya immigration wamenitafuta, wameniambia Rigiji, ambia wa Kenya that pale immigration department kumeumana. For 4 months there is not a single passport book ya kupatia wa Kenya. Wa Kenya wanahangaika because there are no passport books, because there is no money to print them. Ile pesa nakuja kwa e-Citizen ndio ingine walichukua wakatumia walokalao. Ile ingine nakuja kwa e-Citizen, huyu Kipchumba Murkomen anakomboa mahelikopter every weekend kusunguka kwa Wakalenjin
akitafuta kiti ya kingpin. Sasa shida ni kwamba passports hakuna. Pale immigration department imesimama. I want to ask the press to go there and see. There is nothing going on. There are no passport books. Zile zilikuweko chache zilipatiwa watu ya Sudan na watu ya Somalia. Wa Kenya, they have no access to passports. Rigereria a soko choren soko TV oboroswa mogusina boigo kubwatia maya a senchira yo buikirano na goikiraga bono twikiro mwerio wa maya a sobotko bwa bono wika area nkendera kubwatia miroberende yatigera ase obotko oboiga kurase semo yeito bari bana kinamari ogene chibichango gochirara senchira erendonge ngamo na Felista Kabedi amo na Kelvin Eriane Ishmael Mogere na boiga semo yende oliatwara konyana nere erikwenekia a sensemo yebimanyererio ase bari batubati okubwa koigweriae Salome Kerubo twakuganiri ubotukobia.